Mita hobby contento ku po anunciar ku enseñanza tay back, enseñanza pampleu ta pa un par de anos dat in un tiki dificilidad, dat un tiki moeilijk, nos quedan dromi, maar worden bisa spookachtig, pero nos tay back, nos lanta back, desde eigenlijk januari aan je aki, nos full force back, nos hebben die afgerond eerste ronde die nos koersen aan. Otte semana 17 de april nos vai começar back com curso ronde novo. E tanda aqui loten hopi diversidade de cursos. Wanneer sempre tu hen tak konsi die ensians pampleu, nos tarifanan aqui da social. Het hopi accessibel pa tour hende. Tu hende kuker desoria su mes lota hai een opportunidade aqui não. Nós temos vários idiomas, inglês, holandês, papiamento, pero também supervisory management, nós temos casino dealer, zij bem nobo, nós temos waiter bartender, que daar worden hoog aangeschreven door die AHATA também. Nós temos hobby contento, que por lo pronto nós por informar pueblo que lot in cursen nobo, pero zetten we weer de beste zomer. Wanneer sempre nos den basiskennisboekhouder, sempre daar bombishita, nos den basiskenniscalculatie, hobby importante, vooral bij zo'n goed ding accounting. Además nos den supervisor management, maar explica kaba, nos den supervisor management unidos, klein vaarbewijs. Natuurlijk, é seita algo que não pofaya, depois houve tempo nós vim back with sei também. Además, computer skills, que ainda houve gente tá bezig para desenvolver isso mes din computer, seita básico, tiki mais avançar, of haast da maneira Excel curso para advanced, daarmee nós te oferecer. Dus het tempo aqui, nós está echt bezig para ponen nos weer back na terra, met pedir gente pueblo para passar seconos na Engelandstraat 33. Antes nos oficina tabata aqui na Caba, nos been back aqui na, nos ten nos mes un local nan, nos ten 9 local actualmente, na onder toekos aqui da in-house. Então, nós somos sumamente orgulhosos com o cambio que a enseñanza para empleo a conhecer. Então, nós estamos muito orgulhosos para ser back também.